Iskandar Sani melapor itu, memberitahu kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dicatat apa yang diarahkan oleh Sani, dicatat. Ketika Iskandar Sani wafat, naiklah tahta saat itu Ratu Safiyatuddin. Ketika Ratu Safiyatuddin meminta datang Syekh Nuruddin, beliau tulis dalam kitabnya itu, dia tulis, Ratu Safiyatuddin melapor bahwa di Aceh sudah masuk ajaran yang modelnya seperti tadi. Maka saat itu Syekh Nuruddin dia tulis kitab, dia buat, dia sebelum menulis dia minta kepada Ratu Safiyatuddin apa yang harus fokus saya tulis. Ratu Safiyatuddin meminta kalau bisa Syekh tulislah tentang agama-agama dan ajaran-ajaran yang tidak dibenarkan atau di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kata Syekh Nuruddin, beliau tulis. Ketika beliau tulis itulah nanti hadir namanya kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Dan menarik, ketika beliau menulis kitab ada satu hal yang beliau tulis namanya satu ajaran Tanasukhiyah. Itu sudah ada di Aceh. Apa itu ajaran Tanasukhiyah? Tanasukhiyah itu begini. Allah mengeluarkan cahaya, ini menurut Tanasukhiyah. Allah mengeluarkan cahaya, lalu cahaya itu diberikan kepada Rasulullah. Maka cahaya pertama yang keluar dari cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah. Ketika beliau melihat ini, langsung beliau menulis bahwa ajaran seperti itu adalah ajaran sesat di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.